I pozdrav svima ljudi, ja su Šeron Gameplay, danas ćemo igrati World of Warcraft Mystic of Pandaria na Warman serveru, pa hajmo da krenemo. Kao što prvo možete da vidite, Xehus je 90 level, onaj paladin što sam snimao 83 je level. Ovo sam samo napravio da mi Slave ne bi ukro ime, ko što mi je uzeo kameni tank. Pa hajmo prvo da pokažemo druida. Znači na njemu sam PV. Evo ga full PV, znači 490 level item. Ovo mi je inače palo u rajdu, ovo mi je isto palo u rajdu, ovo već sam kupio, ovo sam kupio, GP ovo mi je palo u rajdu, upgrade'o sam na 500 level item. Ovo sam kupio zašto, ne znam nija, ovo je onaj back za reputaciju. Ovo mi nije palo, ovo mi je palo, mace koji sam upgrade'o, inače stavio sam da izgleda ovako veliko, kako možete da vidite. Ovo sam dobio, ovo inače za damage, nije za heal, samo što sam ja uništio critical i dodao spirit, pošto je 496 level item. Palo mi je ovaj trinket sa spiritom, što mnogo dobro dođe. Ovo sam isto kupio, ovo mi je isto palo, a ovo sam kupio, ovo sam kupio, ovo mi je palo, kupio i kupio. Znači imam 600, koliko imam? 620, 280 honora i 720 conquesta. Pa hajmo da vidim da opravamo healove. Samo da vam pokažem. Eto, mogu se otprilike da vidite moje healove. Inače kupio sam torbice od, koliko ovo sotova, 24 sota. Šta još mogu da vam povedati, da, mining mi je 600 i ovaj skinning mi je isto 600. Evo mi je stara oprema ovdje. Inače da vam pokažem guild banku. Ovo su gemovi. Ovo su oni, kako se zove, glifovi. Ovdje ima neki iteme, enchanti, gemovi, ovi meta socket tačnije. Ovdje je oprema, torbice. Ovdje su neke rude, isto neki itemi. Ovdje su neke rude, neki potioni, razne neka. Ovo tačno ne znam šta, ja mislim da je ovo za jewel crafting. Ja mislim da je. I 33.000 u banci, a ja trenutno imam 83.000. Zato što, what the fuck je ovo? Koja fora? Inače, ja sam potrošio pare na, kupio sam ovog velikog mamuta. I kupio sam chopera. Inače, samo dodajem negdje gdje nema mnogo zvukova, pa što da bi čuli i mene i zvuk igrice, pa dodajem na neko mjesto gdje baš nema mnogo ljudi. Naprimjer ovdje. Znači kupio sam mamuta i chopera i to je to, otprilike zašto sam trošio golda i ove torbice su 2700. Ovo mi je sad palo u dungeonu. Sad vam pokažem paladna. Inače imam 8614 spirita, nije baš nešto, ali bit će bolje. Trebalo bi danas da idemo u raid, ali to ću vidjeti tek. Evo ga i taj paladin, Night Killer.
Došao sam ovdje u Depholm da se levelujem, ali nešto mi se ne da levelovati. Da, inače i ovdje čoperaja i mamuta. Ja sam mislio da će on jahati onog konja, ali on na kraju jaša ovo. Što je meni mnogo grozno. Mnogo fuj. Vidite, ovo mi je health. Ovo sam kupio ono u guild banci i ovo i ovo. Inače ovo je ova oprema. Ovo kupujete na 60. levelu u Outlandu. Šta bi još mogao da vam pokažem? Sad ćemo da vidimo, sam da uzem quest. What you need? Vidim. Mogli bi, ajde pokušamo da uradim ovaj quest. Ne, imam dužno još jedan. Ajmo pokušati. Da vidim da li mogu da uradim. Koga ja ovdje treba da ubijam? Treba... Aj prvo ovo. Čini mi se da je lakše, je. Inače da odmah se levelujem kao protection. Inače samo bih htio da pozdravim Vorde Warrior, on isto snima za YouTube. Ako se sjetim stavit ću link njegovog kanala u deskripciju, pa ga posjetite. Inače ako se pitate zašto snimam, kad kažem da nekog novog heroja kreidem da snimam, zašto ne snimam ono kako levelam ono prvi, drugi, treći, pa zato što baš nemam toliko vremena, tako da ja ono sednem, odigram do 20. pa snimim, pa onda snimim kad sam 50 i tako. Pređem ovaj quest i onda možda odem sa druidom u dungeon i onda je to to. Inače možda uskoro budem snimao sa još jednim youtuberom što snima za YouTube. I da, trebali bi da snimamo i da uspijem da navatam Slavena da igramo. I to je bilo onda ekstra. Gdje su sad ovi šta već slajmovi koji iz ovog Minecrafta. Prešli smo quest. Ajde da pređemo i ovaj quest tačnije kad sam već ovdje. Inače imam 2272 golda, to sam poslao sve sa... vidi ga. Kako da te skinem odatle. Što bi te slatko ubio. O, vidi šta mi pade. Nice. I need to get closer. I can't cast that. That's still I can't cast that. That spell isn't ready. I can't cast that. That spell isn't ready. Yeah.
Inače, ako ste primijetili, nisam više dwarf. Tačno nisam napravio paladina dwarfa, nego drainera, zato što nekako mi je lepši, ne znam kako da objasnim, za tenka. Još 2 mi trebaju. Inače začutim ovako kad se bijem. Zato što ne znam da li bi me čuli, zato što se čuju oni svi spelovi kad bacam. Inače vidjet ću da snimim neki detalj iz rajda, čisto da vidite kako nam je bilo. Snimit ću samo kako idemo na bossa, one sporedne delove neću snimati. Pa ću to vidjeti da uklopim u neku lepu epizodu. Kako ovo izgleda. Fuj. Ajmo predamo ove questove da vidimo koliko ćemo preći levela. Inače, stavljao sam ovako talente, slični su kao i sa Firestorma. Light. Must remember the light. So long. Da predamo još ovaj quest. Hi, you're a tall one. Very well then. Welcome. Safe travels. Ajmo. Gdje sad ovaj quest treba da se preda vam? Yeah. No. Don't waste my time. Move it. Hit the road. On your way. A još ovaj quest. Ajmo, momci, idemo.
Izvinite. Samo da pređemo na quest. Još 2 nam trebaju. Šta god da su ovo. Ovo neki mutant. Džaba nama 2, kad ne daju. Moramo više. Ti moraš da daš. Nije dao. Ali nema veze. Pa je sad kad je onaj Hunter sve ubio. Nije dao. Ajde. Da te uništim. Idem. Super. A ne. Ko je ubio ovog? Združilo nam se društvo. Da namestimo lepo da se pozdravimo. I ljudi moji, to bi bilo to. Hvala što ste gledali ovaj video, lajkujte, šerujte, subscribeujte. I do sljedećeg videa vidimo se. May the Naru bless you.